Itura-ini ria Gathiri banana, Aikari maugite kiigana-ini kiigana. Thutha wao kumiriria kihera kiuru, kiria maugite kiraumana na kiganda gia guitirirwo giko kwa ihinda ria mieri 4 riu. Mubango wao uri gutabania mururungano wa kuregana na mihango ya kiganda giki gicigo-ini giki. Haha nungie ni mucini umwe uria uriganitie na kiganda giki kiria gikoragwo ari gia guitirirwo giko, na aikari a muci uyu maugite ni amwe aria mahutetio makiria ni munungo muru uria umanaga na kiganda giki na makiria riria giko giki kirarutanio. Margaret Joki ni umwe wa aria mahakanite na kiganda giki. Joki uria ukoretwo na ndwari ya asthma kwa ihinda augite kihera kiuru nikio githeremetie ndwari ino makiria. Ona ndirakihotete uguo no ni undu wa kinya hindi iria kiara giki kirokire haha ni ndirahotirwo muno, ndikomaga ndara ngispray ndawa nginyuaga ndawa kwaroka gukia ngathie no ngoragia riu ndicoka muci gucoka ro kuu na kihera kiu. Na kuo muci uria marigainie ni gwa Peter Njoroge guku aikari marakaya uingi wangi iria meciritie cirehetwo ni giko kiu. Andu matanamenya miruki iyo wacemania na mundu havara-ini ukona mundu akwihugurira tari we uranunga, andu magacoka kumenya ni giko kiu kiranunga tondu riu mundu ebara ndangimenya. Guku ona ndungihota kuria irio wigireire handu no uri irio kihuraga tondu wangi guku citihuaga ciukaga igakoma igeterera gukie igatinda guku igitugia ni nginjuru muno ni nginene muno. Nitugiire na mweke wa gutonya kiganda-ini giki. Murugamiriri wa Gathiri ni ateteire kiganda giki akiuga ti kiara indi ni kambuni ya kwamurania giko kiria kibuthaga na kiria gitabuthaga na gugikira makonia-ini matiganiite. Most of the leaders have come for inspections and they have written their report. I've shown them the processes that happens here na wakakuwa satisfied na chenye tunafanya na wakasema tuendelee na kazi, na wafanyikazi wakaniitisha hata list ya wafanyikazi wenye wamefanya hapa. Tumeemploy wale watu wenye wanaishi hapa Banana. Nora athiete na mbere kuga ati giko muthemba wa matigari mairio matigagirira ni kieherio na ihenya niguo gitikanunge na makagita haria kiigitwo niguo gitikaurirwo. Ikishaja inapelekwa to one of our composting site in Ihodhia, inaenda inatengeneza kitu inaitwa soil plus ama organic fertilizer. Ona gukiria uguo aikari aya ni marikitie gwikira thaini ciao 300 niguo kiganda giki kieherio itura-ini riao. Mothe ni maritwa mandu kiuria giakwa kinene ni giki, yani kambuni ya mundu kiumbe no iheo wiyathi ucio wothe inyamarie aikari yothe aya me haha, MP witu, MCA ari othe mari ku andu a thirikari ni kigi atumire matutiganirie. Ithui uria turenda twita ikaria guku ti maundu meri, ithui turenda kiara giki kiehere haha gitwarwo kuria gutari na andu maraikara. Riu aikari aya mabangite kururungana muthenya wa rucio thutha wa kuheana notithi ya mugomo ucio kuri ruhonge rwa borithi gicigo-ini kiu. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.